I pozdrav svima ljudi, dobar dan, dobrodošli na kanal Hrvatski klešari. Danas ćemo snimati drugu epizodu Škola 2. Evo samo da uđemo u Clash of Clans. Oprostite na ovom zvuku jakom. I ja sam Ivan, a tu isto s nama je Noa. Ivan će biti s nama tu dok ćemo snimati Školu 1. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, komentirajte. Ako hoćete pozdrav, ne pišite hashtag ovaljeno. Morate se prvo subscribe-ati i onda te hashtag objavljeno. Valjeno stream, nek se zove na naš kanal. Pa jedi ti. Aha. Evo ga, sad ćemo mi nastaviti. I također zapazite tog youtubera koji što sad ide Clash of Hrvatska, mi ga jako volimo. Clash of Hrvatska, Kad naravno. vam pomognete na ovom. Da, Na nas, naravno. i naravno. I nas uvijete. I pozovite svoje prijatelje, me pošaljite im ovaj video. Recite im da bi nam jako značilo ako bi se subali. Evo nas, mi smo tu. Znači, evo, tu je sve napravljeno. Kanon je, imamo jedan kanon na dvojki, stavit ćemo možda i drugi. Nemamo vojske. Evo ga, sad ću napad. Dobro bi vam bilo da kad napadate, ako ste početnik, dobro bi vam bilo da gledate tu eliksir i gold, pošto vam treba puno eliksira i golda, a i trofeja. I odmah uvijek kad prvi put napadate, znači uvijek napadnite na kanon da se njega riješite. I ako se njega riješite, više ne može ništa ubiti barbarijane, osim bombi, ali to još nema na Town Hall 2. Mislim da ću u ovom videu ići na Town Hall. I nisam snimio kako sam završio napad, ali sad ću vam ga pokazati. Nešto mi se desilo, slučajno sam zaustavio video, pa će vam sad... A dobro, nije tako važan napad. Normalan napad. Tu ćemo staviti opet vojsku. Metnut ćemo i duplu. Evo. To ćemo boostat odmah. Evo tu bi mogli metnuti, nemamo još dovoljno 2000 čertaver. Ali mislim da ćemo dići sad eliksir. Evo ga. Digli smo se eliksir storage. I bilo bi vam dobro, na primjer sada počnete negdje dizati zidove. Zato što su zidovi na kraju najteže dići. Evo, ovaj lik ima malo svega, ali ga je lagano napad, pa ćemo mi to napraviti. Naravno, ne morate sve pustiti, možete ovako ovdje, ako hoćete malo prije završiti, možete malo s druge strane, onako puštati okolo. Ne treba 20 barbarijana da vrši jednog ovog. Evo ga, tu je ovdje Town Hall. Inače ja sam već Town Hall sam, pa ja to sam sve prošao i lagano je. Nije uopće teško igrat. Kad samo trebate samo dipraviti statička i Da. I morate uvijek paziti, znači sad trenutno nema Clan Castle-a, Town Hall 4, 5 ima Clan Castle-a i može biti nešto Clan Castle, nešto jako. I to vas može sjebat, zeznut. I to će biti jako loše. Da. Evo ga, urušili smo ovo. Inače ćemo izbacivati po 2 videa ovako po Školu 1. Ali mislim da ćemo izbacivati jedan video Školu 1 i jedan video od Noe kako on igra na Town Hall 8. Jel' tako, Noa? Da. Izbacivat ćemo i svakodnevno Clash Royale, Clash of Clans. Vidimo samo ovdje što smo dobili. Achievement za 2 gema. I još achievement za 5 gemova. Evo,
Tu imamo još sad 9 barbarija napravljenih, ali metnut ćemo još tom ovih 11. I možda si staviti 2 vojske. Da. Evo ja idem još ovaj lik ima na mortar. Vidite tu kak ima ovaj. I uvijek prvo metite jednog barbarijana da provjerite ali ima šta. Ako nema, onda nema. I, naprimjer, i pustite kad ste blizu, kad je blizu mortara, mortar ne može pucat. I to mi je jako dobro. Evo. Tu mislim da možda ga nećemo na 3 zato što ima kanon koji ubio onak dosta skida. Al, ne znam baš da ćemo ga. Ali možda, hoćemo ako sad ovi barbarijani uruše ovdje na kanon. Fuck. Loše je zato što ovih sad je došao ovaj update kao i onda izlaze iz ovog Giant i to je jako problem za ovaj, na primjer, Town Hall 2, ali evo ga, na 3 ćemo ga, evo urušili smo kanon, sad na 3 ćemo ga, malo će duže potrajat, ali ja ću to izrezati da ne bude toliko dugo. Evo ga ljudi, uspjeli smo na 3, evo 2894 golda je jako dobro, možemo dići sad svašta. Neće, ja bih vam predložio da dođete negdje na Town Hall 3, a onda se počnete maksati. Evo, bristit ćemo ovaj kanon za 2 gema. I idit ćemo se Town Hall 3. Onda ćemo se na Town Hall 3 maksati, da dobijemo više zidova, mortare i ne znam da je mortar. I to je bilo to za ovaj video, nadam se da vam svidio. Ako želite još, lajkajte, šerite, komentirajte. I sutra izlazi škola 3. I ako hoćete pozdrav, napišite #ovalina, subscribe se i to je bilo to za video. Nadam se da se sviđalo.